amateka. Umunsi umwe Thomas Jefferson, uyu yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka ya kera cyane, yaricaye arangije abazwa n'abantu bari kumwe bati, Thomas ubona hehe imbaraga? Nuko Thomas ati, nkunda indoto zanjye z'ahazaza kuruta uko nakunda amateka y'ahahise hanjye. Uramutse wicaye neza ugatekereza ku bintu Thomas yavuze, ushobora gusanga bihuye n'ukuri, ariko sintekereza ko iyo Theodore Roosevelt ahaba bari kubyumva kimwe. Iyo Roosevelt ahaba yari ko yarabwiye Thomas ati, iyo ukunze ahahise hawe ukanashyira imbaraga mu kuhamenya, bigufasha neza gutegura ahazaza hawe. Uyu munsi wa none abantu twakabaye tuvuga ko bakomeye si babandi berekana imbaraga za imbere yacu, ahubwo ni babandi b'impirimbanyi biyemeza kurwana bagatsinda urugamba twebwe tudafite igitekerezo. Bararwanye kandi bafite amateka ku buryo uyu munsi wa none dushobora kwicara hasi tukaganira ibyabo, kuko bafite amasomo menshi yo kutwigisha. Hamwe na B2B Outcomes turaza kuganira ku bikomerezwa 10 bya mbere ku isi. Ni urutonde rwakozwe na Forbes magazine. Mbahaye ikaze, nitwa Clement Murenzi. Ku mwanya wa 10 turasanga Larry Page. Larry Page ni umugabo w'imyaka 47 y'amavuko wavukiye i Michigan ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Larry Page ni umuhanga cyane mu bya mudasobwa, akaba n'umushoramari mu bigendanye na murandasi, ibyo bita internet. Akaba azwi nk'umugabo wafatanyije na mugenzi we Serge Brin biganaga muri kaminuza ya Stanford, bombi bakavumbura Google ahagana mu 1998. Iyi Google bavumbuye ni yayindi benshi bakunze gutazira akazina ka tante cyangwa se oncle bitewe n'akazi bakorera. Kuri ubu Page ni umuherwe, akaba n'ikirangirire gihagaze ku mwanya wa 10 ku isi nzima. Ku mwanya wa 9 turasanga witwa Narendra Modi. Uyu mugabo afite imyaka 69 y'amavuko, akaba yaravukiye mu Buhinde. Kuri ubu akaba ari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubuhinde, akaba ari nawe muyobozi ukunda kurusha abandi muri iki gihugu kibarwa nk'icya kabiri mu bihugu bifite abaturage benshi inyuma y'Ubushinwa. Kuba hafi biliyoni zirenga 1 z'Abahinde zimuri inyuma, no kuba yarigeze gusurwa na Perezida Donald Trump na Xi Jinping w'Ubushinwa byamugize ikirangirire ku buryo Forbes idatinya kumushyira ku mwanya wa 9 mu bagabo b'ibikomerezwa ku isi. Ku mwanya wa 8 turasanga igikomangoma Mohammed bin Salman Al Saud. Amazina ye yuzuye ni Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal Turk Abdullah bin Mohammed Al Saud. Niba mubashije kumva neza ingano y'ayo mazina, ashobora kuba arenga 12. Uyu mugabo amenya afite icyo ahuriyeho na wa wundi wigeze kuyobora Kongo ikitwa Zaire. Uwo ni Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kokumbendu wa Zabanga. Mohammed ni umugabo w'imyaka 33 y'amavuko, akaba igikomangoma cya Saudi Arabia. Papa we akaba n'umwami wa Saudi Arabia, ni umukambwe w'imyaka 84 y'amavuko. Ni umusaza kandi wamaze kwambika ikamba ry'ubwami umuhungu we Mohammed Al Saud. Mu myaka 2 ishize, igikomangoma bin Al Saud cyateguye kampanye yo kurwanya ruswa yari yaramunze Saudi Arabia. Campaign yaje kurangira aba biliyoneri batagira ingano bafunzwe, abandi bamburwa imitungo kubera ko bayitunze ku buriganya. Mohammed bin Salman ni umwe mu banyapolitiki bakiri bato ku myaka ya 33. Kuba ari muto, akaba ashobora no guhangana n'ibisambo bishaka gusahura igihugu, byombi byamugize ikirangirire ku isi. Ku mwanya wa 7 turasanga uwitwa William Henry Gates wa gatatu. Uyu azwi ku mazina ya Bill Gates. Uyu ni umushoramari w'umunyamerika wavutse ku ya 28 z'ukwezi kwa 10 mu 1958. Bill Gates kandi ni umwe mu bafatanyabikorwa bashoye imari mu kubaka umuryango mugari wa za Microsoft. Ndavuga izi software usanzwe ukoresha wandika muri mudasobwa yawe. Muri Microsoft Corporation, Bill Gates yigeze kuba umunyamigabane mukuru kugeza mu kwa 5 kwa 2014. Bill Gates kandi ni umugabo uzwi cyane mu bigendanye n'ivugururwa rya mudasobwa, haba ibyabaye muri za 70 ndetse n'ibyabaye muri za 80. Bill Gates afatanyije n'umugore we Melinda bashinze umuryango ukora ibikorwa by'urukundo ku isi. Uwo muryango baje kuwita Bill and Melinda Gates Foundation.
akaba ari nawo umuryango munini ku isi kandi ukomeye wita ku batishoboye ku isi. Abarwa nk'umwe mu bakire ba mbere ku isi dore ko atunze asaga biliyoni 99 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Papa Francis, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, akaba n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubusugira bwa Vatican. Amazina bwite ya Papa Francis ni George Maria Bergoglio, akaba umukambwe w'imyaka 83 y'amavuko dore ko yavutse ku ya 17 z'ukwa 12 mu cya 1936. George Maria ariwe Papa Francis yavukiye i Buenos Aires, aha hakaba ari mu gihugu cya Argentine. Papa Francis ni umupapa kandi ukomoka mu muryango w'abayezuiti, akaba ari nawe papa wa mbere wabayeho mu mateka y'isi aturuka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe mupapa wenyine wa mbere wabayeho mu mateka y'isi aturutse hanze y'umugabane w'Uburayi. Niba bigezeho papa aturuka muri Amerika y'Epfo, hari icyizere cy'uko no muri Afurika azahaturuka. Siko mwe mubyumva ra? Njyewe nuko mbyumva. Papa Francis ayoboye hafi 1/6 cy'abatuye isi, aho muri biliyoni zisaga 7 z'abantu batuye isi, hafi biliyoni imwe muri abo ngabo ni abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Reka dusimbukire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Jeff Bezos. Abazi cyangwa se banakora cyangwa bakagura ibicuruzwa binyuze kuri murandasi bazi uyu mugabo cyane, Jeff Bezos. Jeff Bezos niwe wavumbuye urubuga rwa Amazon, urubuga rugurisha ibintu binyuze kuri murandasi. Uyu munsi wa none ushobora kuba wicaye mu Rwanda ugafata telefone yawe ugendana ukaba wavuga uti reka nigurire igitabo, agakapu, rabero cyangwa se n'amashuka meza binyuze kuri Amazon ya Jeff Bezos. Mu mwaka ushize wa 2019 Bezos yatandukanye n'umugore we Mark Kenzie, bari bamara imyaka 25 babana. Nuko Bezos afata 1/4 cy'umutungo yari afite muri Amazon akigenera umugore we gatazabaho nabi. Ibyo byaje gutuma Mark Kenzie aza mu bagore bakize ku isi, bituma abantu bose batangarira Bezos, bituma igitangazamakuru Forbes kimushyira ku mwanya wa gatanu mu bantu bakomeye ku isi nzima. Mwanya wa kane turasanga witwa Angela Merkel. Angela Merkel uyu ni umuyobozi mukuru w'igihugu cy'Ubudage, akaba yarabaye umugore wa mbere mu mateka y'Ubudage wabashije kuyobora Abadage. Angela Merkel yagizwe chancellor w'Ubudage ahagana muri 2005, kuri ubu kandi akaba arimo agwiza manda ye ya kane ku butegetsi. Muri 2018 Merkel yatanze imihoho avuga ko ahagaritse kuyobora ishyaka aturukamo rya Christian Democratic Union, anavuga ko atazongera kwiyamamariza kuyobora indi manda mu mwaka utaha wa 2021. Merkel kandi yaje kugirwa umuyobozi w'icyitegererezo ku mugabane w'Uburayi hose nyuma y'uko akoze ibyafashwe nk'ibitangaza ubwo yagobotoraga igihugu cye cy'Ubudage mu nyenga y'ubukene cyari cyarasigiwe n'intambara z'isi. Ubuyobozi bwe bwabaye icyitegererezo ubwo yarengaga ku bya Donald Trump akemera kwakira ku butaka bw'Ubudage impunzi zirenga miliyoni z'Abanyasiri. Abenshi bahise bemeza ko Merkel ari umugore w'indashyikirwa. Merkel ari kuyobora manda ye ya nyuma, gusa kuri ubu Abadage bose bari kwibaza uzasimbura Merkel agakora nk'uko yakoze bikabashobera. Ku mwanya wa gatatu turasanga witwa Donald John Trump. Donald Trump ni umukambwe w'imyaka 73 y'amavuko, akaba ariwe perezida wa 45 mu mateka ya Amerika. Nk'agashya Trump niwe perezida w'umuherwe wabayeho mu mateka ya Amerika, abarwa mu bagabo bafite inyubako nyinshi zikomeye cyane i New York, ari naho yavukiye. Akaba kandi anafite ibikorwa bitandukanye bya business ku isi. Akimara gutorerwa ku kuba perezida, abantu benshi yibazaga uko azafatanya business zitandukanye yakoraga ndetse no kuyobora igihugu. Ubwo isi yose yari muhanze amaso ngo irebe uko abyifatamo, yahise afata abahungu be babiri aribo Eric Trump na Donald Trump Jr. abasaba kuzajya bayobora business ze mu gihe we azaba ari mu biro. Trump ni umwe mu bategetsi badakeneye ubunganira mu myanzuro yose bafata, ari nacyo kimushyira ku mwanya wa gatatu mu bikomerezwa ku isi.
Ku mwanya wa kabiri turasanga Vladimir Putin. Vladimir Putin ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya, akaba yaratowe nk'umuperezida w'igihangange ku isi inshuro enye zikurikiranya kuva 2013 kugeza 2016, akakigira ikirangirire ku buryo bavuga Uburusiya umuntu wese akagira ishusho runaka asigarana mu bwonko bwe. Ku bwa Vladimir Putin, Uburusiya bufite ubushobozi bwo gushyigikira umuntu bushaka ko aba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu bitigeze bibaho na mbere. Ntimwabonye uburyo Trump yatsinze amatora? Mu bushakashatsi bugenda bukorwa buvuga ko Trump yatsinze amatora kubera ko Vladimir Putin yari amuri inyuma. Ku mwanya wa mbere turasanga Jinping. Jinping ni izina riri kuzamuka cyane bitewe n'ibigwi riri gukora muri iyi myaka. Jinping ni perezida w'igihugu cy'Ubushinwa kuva muri 2012, abinyujije mu gufata ibigo bya leta akabyegurira abikorera no gushishikariza abikorera ku giti cyabo gushora imari mu gihugu cy'Ubushinwa. Jinping yahinduye igihugu cy'Ubushinwa nk'igihugu cya kabiri ku isi gikize kurusha ibindi. Akimara gutorerwa kuba perezida, Jinping yahimbye slogan arangije yita Chinese Dream. Chinese Dream ni slogan yakoreshejwe n'abanyapolitiki, abakozi ba leta y'Ubushinwa ndetse n'impirimbanyi za politiki mu Bushinwa, bagamije kumvikanisha akamaro k'umuturage ku giti cye mu iterambere ry'Ubushinwa no kwerekana icyerekezo cy'Ubushinwa muri rusange. Hamwe na Chinese Dream, Abashinwa bose biyumvishe nk'abantu bagomba gukora amasaha y'ikirenga mu cyimbo cyo guhangana hagati yabo. Ari nayo mpamvu turimo tubona Abashinwa benshi mu Rwanda ahubwo bagambiriye gukora cyane. Jinping yatunguye isi ubwo yemereraga abanyamakuru kuzajya batangaza akazi ke ka buri munsi, ku buryo niyo bagiye guhaha mu isoko cyangwa kwiherera abanyamakuru bemerewe kubitangaza. Impamvu y'ibi ngibi ngo nta banga ry'umukozi, ngo kandi burya umukozi ntaba agomba kubona umwanya wo kumenya ko yasebye, gusa ikiba kimurashe ishinga ni ugukora cyane. Ibi byahaye imbaraga zihambaye Abashinwa benshi zo gukora, ari nayo mpamvu kuri iki gihe bavuga Abashinwa tukumva ba bandi bakora amanywa n'ijoro. Nitwa Clement Murenzi, ndabashimiye mwese mukoreshe na subscribe kuri B2B Outcomes, mujye muba bambere babona amamenyesha mashya y'inkuru zacu. Thank you.